ngosoka ntareretera abantu bane gento kindi gyonse Kani simpatie kolera erenyo amwire ngosoale ase William Ruto tikagenda ngora antio mukaniri nyoka kabisa kama omwaka uli mugima Simba Tetebi kwanza Simba chagite 2023 akoteba ngochire State House kolete nyagitali ya 500 million nyagitali ngayere isemonto tejo 500 million tejo ena litanga Simba Tetebi State House kurwa bono gocha una bali na Raila gocha omwaka uli bwenzi pi akotebinga amagenderero agochukoi akaki Ruto nendo iranire gusi yarenge talete tekende kijia achite Kisumu agatebanga 3 billion shillings nyakitali ya Jaramogi Oginga Odinga ikindi kwevel erifaro level 6 na Moi na KTRH na Kenyatta Teaching Referral Hospital bono igo kurigiringa bagusintu chaire chinjarageta nyamire yega chipara chene ni juzi nana ya muteo nyamire ko bekulami mama goteba amagendro muchukwe igali cancer center kibusongale elie kwagacho ekwagacho kakachibesa chiko sabo ni chibesa cha Ruto kale ichiro chiri standby angabone structure yere boni kanga ni equipment chiko bekumi lakini ya sengencho ekonyalekananga ndubu atibo monanguru bono rigi ndibiko korungora William Ruto akacha last time akatevinga and etikendege agochkwagacha stadium ngo agachwere ochire bono nende ne bya ototei etikende ngo agachukere stadium ngo agachwere nene nkia gochukucha nenda twerese ifyoka nabyoka btochukwereso mama gotena magendro mochukui abantu bagwa 3 billion inumoro na batebi gali ndenga Simba tekera bwato mukutano abantu bali bako gendo baikaranzo mukutano ri tent bakwanira bakora nabo bakorwo ende bagenda babwati Simba tene chigali kogenda se chiro dia address ende bakwana wakagana cheche daragabo aho bakomyoka paka betani chirandi kuruza inga baiki kuikane chigali chiri egera Simba tikagotene gawo kwana bakura bateba tutam baru shadi bateba nere biko mundo lense Simba oyo naye ai kwakarure keroka watoro mukutano kwagenda keumbu kwatoro yondoro abantu bakoganyete kwanda bosongo kapto watwaro yonde Simba kirali kutangaza umwalenge bosongo nona alenge ali achite gali asakuru kunga Kisii National Polytechnic, that's how it's called I think nowadays KNT akirali kutangaza abantu boichiro abanda tutamede ngebarwete tabarangiriti kirumuntu atatukunga Simba utangasiro bune umugavana Kisii County boni yangeri yarweranga Simba ominto esimba to amanyete nabe kumuki kugora abantu bamubwati kake dorabna bakumnyoka pakase Simba akotenda bakwane bakole ende bange bali bakonya dandia chigali badandia abana abantu bakomnyoka ndakwa 500 mnyoko ikorwara ni chikurwari kunyumba imagine ndite montebiga o Simba tuli tutu amate bure akyote kamaina pi tuyatuburani inki kebena Simba utali Simba amatanga nara lenge gali o mangi asirto seniso sengina abwatu tu sora kakarutanse pakiri kurele zorne jima mayata akatabrutonga tutake tosapo kwabera wene Simba tu amaite ko kwaniro mugusi lakini yoyo squeeze tuyatubura neka maine nkayubo bebule utali Simba this is not a normal Simba haya bono ngingiritiga ngutara social media manyako nyora mungwana oyo mugakorera mushabigiria matiangi juzi na moraba na matiangi Nairobi akurukumakumba nga agana matanga bubasi erino machoge kaika bubasi kaikate nitegali yaje kumupiki aba muraba ko boda bakumubwata bakamuita Antominto Bagusi. I'm recording this clip with a lot of pain. Ekiagera
iko naenda matanga sobo Mheshimiwa Chris Obure ni timu ya Matiang'i Mheshimiwa Machogu na were attacked na boda abare guns po Mheshimiwa Simbarat na bahorogeti chingoma bwata magoko no mubirate anga nakire sana akorte ka te banga ne chigun changu cha Simbarat bono ntete kubuli abangwana bali mu songo aho mutete siasa egenda abantu bakomerana barwana baitwa abandi bakwa evyongozi betu mpaka umuntu atinde ku mama yako igubya mpaka umuntu umie mama yako igubya kero umuntu atoki Matiang'i ogotabya ayembosa ingi yako kira ingi yako kusumbua mpaka kuchugwita umuntu ingi yako sumbua mpaka kuchugwita umuntu hey bono rocho mu rojo gwitu arocha kukulenda no igubyara bono nga kakule it is not the way to beto komenya bunaba kusi ito bando kwikirase onyegali ya Matiang'i kurwa ya simberu kumini chumerane itoko kwana ni high five kiro muntu akole campaign simple lakini talinga ni chise gitu kurwana aso you know nga bono ni njentu aroboba ngangwe kabosongo ngoro runda kaki ntomendo kwenda to that level honestly speaking bunaba kusi ntomendo kwenda to that extent omuntu tulire squeeze osoro kurugasa chiba election bakuna Matiang'i iba kritikiri na chago togi Ruto almaskania Matiang'i nga mungwano nero bwateki egiround ekina kita kire no enjava nyakundi tinda muga korama muntu chiguni chiro chimwe tenchiro wangu nyokwano chire lakini tindara bakurwa ni muntu tirara bakorama muntu amaskania yu tigabo kero konyoru mungwana kurubogero cyo korama Matiang'i kaki ekine avumbi Junet Mohamed ingawa cyo korama Matiang'i nenda korama Matiang'i mutu ya Simbarat itali Simbarat lito tomaete orote Nairobi da gorete agachaboke usi tali eroyo Simbarati konya busongo ndeta umia ndeta ku tia siasa korengia second ndiamba mugano mukega 2023 I think 2023 umungwaro yo boda abate pikipiki akinya bite t-shirt ya Simbarati karibo songo inga kisingi chango chinge sana usoro na bete vindicated ikanyalikananga abangwana abo Matiang'i anyi osoro na Simbarati mbabate two factions kusi allegedly ayame support Simba and you support osoro ngabone ya osoro kama allegedly osoro kama konyoru mungwano linde pikipiki baka muikia hakumwako mutu kaguko bagoikie customer baka mwako mutu aguru general agakwa ngasik abekite t-shirt yangu ya Simbarati allegedly that's what happened Simbarati na chete mpaka matanga akanyori mwana nevi kia tingi bibere no musubati omoke kijana ya sirete no mokolengi ole kuligire familia tali bantu benyarete amatanga Simbarati na cheto na rochi biriro bya lengo egende kituka kikwana online tali bya kya bakolekana njibikana ikwanete tuka castigate tuka sell kabisa ngeba sokolekana kusi uruchi asa Simbarati uruchi biriro byonsipi nabantu ko boyo mobo uko initiate any form of war kusi yaya erabona abantu ko tobo twerero onde takwa igore ya siasa onde taumia igore ya siasa onde tachaga igore ya siasa tuake siasa yito yobo twerero kusi tatuanchane tusikane tukonyane simple ni mato musani ne boniga o support William Ruto ku 2013 twengene ere school 2012 kwatina akakura tinda ikarangwa akakura by that time mungwano yu anchite William Ruto nje na anchite Uhuru Kenyatta kere babwatana tukabamo tukagendera gusukuma siasa ikaika 2017 nalingane chukura litangani ngama akoba ase Raila Amolo Odinga era gatigara na Ruto na Uhuru wae ndibono ditoko tera na ODM umusani yone bado mpaka boni kana otoro busani in fact mwamine te pupe kera chiri kusi mwana nkakora aije na akuru mwana akora ngene Nairobi mwaye nkora tingwenda nganchi lodging uchikorara nje kimbata abantu nganchi te banganchi te Nairobi
abantu bunabo orochi nabo tokomenyamo obe 1 term or 2 term obe Matiang'i ose Simbarati obe Ruto ose Matiang'i bado ntutwenze n'Abakenya enda bakusi naho tokomenyamo siginchibo biamono